safumana into enamandla mamduma nasipha into enamandla nasipha ifa engesapho komuntu komongole nasipha ifa lento engayithola mina ngoba ifa celebrate endaweni yaseNdwedwe celebrate endaweni yaseVrede celebrate endaweni yaseSonkomo celebrate endaweni yaseRichards Bay yonke le ndawo bese ngabe ngivuselela befike gula umuntu nje eyakagwala umama weshawa istroke esihamba indawo yonke engasizakali uhamba inyanga uhamba everywhere uhamba kudokotela uhamba everywhere engasizakali lento lo moya ngcwele sinonkosikazi ngo4 safuka sahlala sathandaza nje ngabo4 ekseni besithanda siyabukana ngosofa sithandaza nje sakhuleka sibiza uNkulunkulu sithi eqaleni wakukhona konke kwavela ngawe ngale kwakhe kuvelanga lutho kube konke uvelileyo sithi ugibela amafu kanjengenqola uyakhazimula kanjengelanga wena wedwa nobheki kanti ku6 o'clock masikhuleka uzofika umama elethwe ifamily yakhe sambeka isandla wagxuma kusofa gxumafu ngathi ngingamthatha nomgodi wisiphilile kwaze ngithela amahewu ahle imlande ntambama esenamandla lo mama ngobesiniswa the concept apostoli kwasiniswa umndeni wakhe wonke kwasiniswa abakhaya bakhe bonke kwasiniswa nomunye umakhelwane wakhe sagcina besibiza bethi asikwazi ukuhlala haleluya sihlale nje singakhosi soqasha icrash la ihall woza uzosikhonzisa khona laqala ibandla kumthandazo saba ngisho indaba lesingongena ezweni sizoqhubeka nezwe okwesibili sizifonda ngoba ufanga ibandla zonke esibili ukhona ukuthi ukhona umama ukhona la umama omunye umama okhona nje khona lasamba naye umama uze naye mkhulu kwenu yena umama akade esangoma ethwasisa futhi umzalwane emfundise ebandleni lesizakala ngisho kwavele usasizakala yena umama wehloti oloshe for years engasizakali for 7 years ehamba everywhere inyanga zasendaweni engafani endaweni everywhere ehamba efuna nje umuntu ongamsiza nangu mama lo phamba isandla lapha nabantwana bakhe engasizakali engasizo umuntu esekhathele esehlulekile lento ihlupha yena ihlupha ngisho abantwana bakhe ithathele isitolo sakwakhe ithathele idla ngisho ushukela idla basa lezinto ziyadla zinjalo haleluya kodwa idinga umuntu obasayo haleluya okwakho nje yini basa asike ucomplaina asike abantu bamafutha namanzi bayekeni phansi basana nokwenu basana into yena aleyeni shale zabantu koshiyana ukwenza koshiyana upende eswini akazi makushona amaqamba abantu koshiyana ukudla eswini akazi umama yena wahlangana nonkosikazi unkosikazi ebamba inhloko le phephandaba la around uThomas efuna ukufaka indaba yakhe ephepheni haleluya na radio ngoba ethi akasizakali uzathola umuntu ayihlambe noma inyanga eqhamuka phesheya noma mhlawumbe eqhamuka mhlawumbe noma iseNigeria awushabataya efuna noma inyanga nje noma iseNigeria noma inyanga nje yaseZimbabwe eKristi noma yaseMozambique kodwa guess what kungafika inyanga yasekhaya imoya igcwele abantu lomvuzo abamfunayo bazalete niphethe ngeandamani ngayisikancane namandla inamandla siphethe namandla uma fika eshana nkosikazi lolela uzonika inamba kababa kwami ukuthi mncane ngomzimba uzobuye ngathi into engelutho kodwa umthele nje asimfonele wafona ngihlangana fika ekhaya uzongithatha ngoba uthi indlela idlula ngasekhaya sakwakhe safika sathandaza kwakhe haleluya sathandaza kwakhe base ngithi ngicela ukuzulana kwakho for 3 days
kwakhona ikamera amakamera angahlali emuntini ingane ihlala kwenye lokishi asa ingane zakhe zabafana ihlala ingane zofazi zabafana ayihlali khona ngalama 4 or 5 years ayihlali khona saqasha ikamera nabafundisi bami umfundisi Msubo sanga talent sayihlalela khona sasathi kuye kuhle thina kancane isitolo bathi kuzotolosha kuhle thina manje Bible base kuhle thina kuyabusiseka khurama athosoma ayaya makudla thina kuyabusiseka bazalwana sasencane ingakho nje imali banibeka imali nje la teknikelwa bazodla bazalwane ukuze nibusiseke nina uma asanikele awubusiseki wena uma uJehova engadilwa neziyayidlela Ngolo vele kuJehova ukuze kumultiply multiply kuyimali sakhe sisitolo manje uyasinwela by the grace of God sakhuleka ke khona uNkulunkulu wamsiza sayithi usisa ke lena ma futhi yakubona so right ngazala emkhulekweni mangibuya la emkhulekweni ngeke ngithi ngibuye emkhulekweni mina manje ngiwathola la ngidlala ngithi ngifika nje ngawo ngibenza something ami amandla okuganga ngiyabekela uJanuary ngiyawasebenza khona kuse uDecember ukuthi kubaleka manje siwagcina uJanuary unyaka wonke mina ngiwaqala ngawo uDecember nje ngawo nje sengenza into engazi ngoba ngiswala ngiyakalebala ekhaya ngiyokwenza umsebenzi la ngisalwa khona ngiyokwenza umsebenzi ngiyobaqala ekhaya ngikhulela ubaba uma ngiqala nje lento ngiqala ekhaya uma kufika kuba khona inkonzo kuba khona imvuthelelo ekhaya phakathi akulabo nje ukuthi kukhisiwe kuyasetshenzwa kuyathandazwa kushekwe izwi khuleko suke ekhaya sengena imizi yabantu abagulayo ngiyibone ngithi iyasebenza ngempela ngiyithesta ngasekhaya before ngiyithesta kubantu bangaphandle uma ngasebenza ngasekhaya into engiyisebenzela angibuye ngilinde umuntu akakabe right kodwa manje ngiyabona isebenzela abantu reform bekivusele ngabe ngivusele lapha kwafuna sindiswa ibandla uqala ibandla bagcwala ihall funa basicelela ikhansela athi sonikeza ihall mahala amahall aswaqashi basipha mahala sine no grace nje ukuthi hlala nayo amahall khonzane mahala sahlala khona mahala laqala ibandla likhulu nje liphethwe umfundisi one of the pastors umfundisi Msubo lofunda likhulu nje omama abadala nangu ufakazi funda mfethu funda sangiqoqa ngalekwana bese ekhaya funda verse 2 bekubuya wena busula khona umphongo lobuya awubuyanga empty handed hallelujah and ngithanda ibambele ngathi umphongo lobuya kuthiwa wafuna beyinkomo niyasazi story kanti zashumayela inkomo engancelisi engcelisayo kodwa amathole avalele ubisi kwatsa ungisize manje ngoba kade ngifunda kubelungu hayi ngoba ngike ngizulu la ngisona funda khona kodwa kumzulu nje phaka uma wami wangithi mangithi ngizalwe mangithi oshade noma kwamba bokamsolo so nje wena nje ma yezwa nje kunento emzini yathi uma la isakho wasekhayibela wena wasekhayibela haleluya kuthiwa wafa kumphongo kaNkulunkulu wafakwa kulezi inkomazi zawuthwala amankonyane kuthiwa avalelwa haleluya zakhala lezi inkomazi zifisa ukuncelisa kodwa sikwazi ukuncelisa ngenxa ye-assignment i-assignment yokuthi zayiphethe umphongolo uphinde bakwa-Israyeli kufanele lezi inkomo zihambe zibheke phambili zingabe zisabheke emuva noma amathole ekhala kodwa i-assignment ithi whatever backwards never zahamba ngokwe-assignment kodwa manje ngazi ukuze ushumayele uzokumnandi kuwena bazalwane ngoba ngithi ngibuye ekhaya ngishumayele ngithandaza abantu i-assignment yami i-healing and deliverance i-assignment yami uma ngibona umuntu egula kuba buhlungu phakathi ba i-assignment yami uma ngisho umuntu enedimoni ingathi ngambeka izandla i-assignment yami uma ngibona umuntu engazange uJesu ingathi ngamemezela umuntu asindiswe hayi ngoba ngiyitshela i-assignment
assignment. The biggest failure in life is to die without fulfilling the purpose of God or the assignment of the Father. Ukufa ufe ungazange uzuyenze purpose into i-assignment angimi kanjalo ungayenzanga i-assignment. That is the greatest failure in life. Ngifeza ngecebo. Hallelujah. Hallelujah. Awubani nawe sengikhona iminyaka u20 sengikhona 30 ungakhola 30 or 40 days kodwa uthola awukho kwi-assignment. Into ebalulekile ukuthi uNkulunkulu ngiyacela ukwazi ngiku-assignment kuba futhi kuyiphutha kuyingozi kuba kwi-assignment yomunye umuntu ungekho kweyakho. Ya remember Apostle Paul ehlangana nenkinga ulwandle ufuna ukuhlakazeka la before sifike enyokeni la ngisho ukuthi wayithuntuza ukuthi uPaul if wengeke kwi-assignment ingelo siyafika Paul yodaya fanele uqhamuka khona la ofanele uhambe uyovela khona eRoma ufovele kunenkosi ufovele phambi kwayo so you won't die ngeke ufe manje. And uPaul noma umkhumbi wahlakazeka ngicela ungisise ungibambe noma umkhumbi wahlakazeka kuphela. Hallelujah. Bafika nje sebebabheke ngamaplanga kodwa kufanga noyedwa ngoba basuke baba nomuntu oyassignment. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Basuke bancikana nomuntu oyassignment konje ukuthi impilo yami iphi kodwa bazalwane emkhanza emthandazweni yangizwe na siya-assignment lana yomthandazo umthandazo. Ufunda incwadi Yesenzo chapter 6 verse 1 to 3 iBhayibheli baba kwabampofu abafelokazi bakhala abapostoli ukuthi abanakekeleki. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwathi abapostoli izindaba kwaba indaba ezinhle. Kodwa iBhayibheli bathi abapostoli asikwazi ukusuka kweministry yokushumayela izwi nokuthandaza. Kodwa sifunele nomunye sifunele nabanye abantu nabo futhi babe nomoya kaNkulunkulu. I-assignment yabo kuzoba ukunakekela abafazi abafelokazi. Amen. Kodwa noma bezonakekela baba ama-elder of the church nabo abagcwala umoya kaNkulunkulu ngoba ngisho ukunakekela abantu in the church uyawudinga umoya kaNkulunkulu ngoba khona bazofika beshayekile khona bazofika benenkinga zasemshadweni khona bazofika behluleka khona bazofika indlela ingekho yinde kodwa ibekhathala endleleni kufuneka umuntu we-assignment ubanakekela nabantu lo kunakekela abantu enkonzweni is an assignment. Kodwa uma umuntu bangasuka i-assignment yabo yokuthandazo nokushumayela izwi bangasuki. Ayikho into ebaluleke nje ukuthi nawe uyazi assignment yakho obizelwe yona. Ayikho into edangerous njengomzalwane esontweni engayazi assignment yakhe. Into esihlumeza kakhulu singabazalwane abaningi bangifakazela ukuba nabazalwane emabandleni ethu abangawazi ama-assignment abo. Sonke sibangana bipulpit bonke bama-preachers bonke ama-evangelists bonke ama-prophet bonke akekho wazi assignment. Abazali sibakhonzisayo they fail to understand i-assignment yabo in the church or in the body of Christ. Mhlawumbe nje assignment yakho ukukhulekela umama nje kuphela azahambe mhlawumbe umkhulekele nje ungenzi lutho njalo nje uyafasta 10 days or 7 days awenzi lutho nje baba nayikhona nje umevula umlomo nje ungenzi into umekwavula umlomo. I-assignment yakho le usuke ku-assignment yakho na usufuna ukuduma la epulpit uzosabeza bakho usuke ku-assignment yakho. What is your assignment? One of the reasons man abazali abaningi bengafuna ukuhlala emabandleni bengafuna ukuphatheka bonke abantu befuna ukuqala ama-ministry amabandla abo is because ebandleni ngathi babambezeleka. Uma kuyokushuba umfundisi engafe lokho ekhona uyabona mina ishumo ngozidla nini kungcono ngiqale nami isikoko kokubani esincane khona uzowazi nami ureceive ishumo.
Ngiyabona khona ishume engenayo umfundisi azamvelayo. Uyithethe ishume ziyakela akhona khona ukuthi ziyadlula ziyadlula. Abanye abazi ukuthi ziyadlula bathi njengoba sefike kwena zakho nje. Bakunamba ngemoto enkulu babona unemali bathi nami ngifuna nami ngithume nje. Sayingathukisa mama lapha eThekwini baze bafundisa abantu eThekwini. eThekwini ngakabona umfundisi othile kade umprofeti manje wasuka waba umkwazi waba umprofeti waba umpostoli wasuka umpostoli udokotela uyabona zonke ikhundla lesikhundla simnandi sona sifunayo lesi sokunika nje esikunika nje esokunika udumo nje simphakamise simbeke intweni. Bazalwane asihlaleni kwi-assignment yethu uthi umpostoli Paul noma bathi abapostoli angathi umpostoli bathi abapostoli asizosuka kwimini ngoba ngisho ukuthandaza iministry ukuthandaza iministry yaluthandaza ngikhaza umthandaza mina ngithandaza kusele emintango ngisho ebusuku yathandaza ngisho abazali bakho ngiyabathi banokufona anytime ngisho khona unkosikazi naye call sengomthandaza I'm coming back, baby. Chakalama ando so lama ayoyo, lama andonto, lama aya, lama andonto. Ebusuku ngo-12 ngiyazazi ukuthi umthandazo i-assignment umthandazo sophenduka iministry kimi. Balapha asizosuka kwi-assignment. Acts chapter 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Asosuka. Kodwa even noba khethwayo abagqoka nemkhumbulo Stephen. He was the head of the church. Oyi-elder nje. Kodwa i-elder egqokise ngamandla omlilo elenze imangaliso wonders. Signs and wonders. Ishosha isukuma. Lithiwa even ngisho sebemhlebe futhi umbula benza yonke into. Kodwa kuthiwa even ngisho shawa ngamatshe. Ngoba kwasuka kwashawa umuntu we-assignment. Hayi kodwa bazalwane lithi wathi eshawa ngamatshe amatshe wangawabona kodwa nokuthi obena amatshe lithi wavuka phezulu wabona izulu livulekile. Haleluya bazalwane wayibona inkosi ngakusomnene ngoba umuntu assignment ngezinto ayibonayo abantu abangayiboni. Haleluya. People of the assignment abantu becebo likaNkulunkulu. Hallelujah. Funda mfethu. Wathi kusukela bezane inkomo zashiya phansi zahamba ziku-assignment siboze isitori bazalwana ngilahlile ngithi zihamba bashiya phansi bashiya phansi amathola zahamba lezi nkomo asisibheke phambili i-assignment ayibheke sithathayo siyisa phambili asobheke emuva siya phambili kuphela manje zahamba khona ngithela kuthiwa that la khona befika kule ndawo abafika kuyo bebeka umphongolo. Haleluya. Awamukelwanga umuntu bona babathi bawushiya kahle endaweni yabapriest kodwa bekho abapriest abawamukela umphongolo wahlala unje ngokunjalo. Funda la khona lana ilasingena kodwa obani abantu abawamukela umphongolo kaNkulunkulu. Read my brother. wathi kusukela osukwini umphongolo owahlala ngalo eKiriyati. Osukwini umphongolo owahlala ngalo legama liyangihlula ulisho ngenxazo eKiriyati ngoba lisho nje lelo gama kade fika lapha kuyaKiriyati layisho Jeharimi. Yes. Kwaba yisikhathi eside. Kwaba isikhathi eside more than 20 years. Ngokuba saba yeminyaka engama-20. Okay, 20 years amashumi 20. Amen. Thank you. Yonke indlu yakwa-Israyeli yakhalela uJehova. Umphongolo wahlala labantu baseKiriyati laba abashoyo afunda ngabo. Haleluya. Bawuhlala umphongolo endlini kaJonadaba. Haleluya. Wawugcina umphongolo. Ufikile lapho mfethu? Bengakafiki. Fika bazalwane. Ngifuna bathi ngikhuluma kakhulu asiwazi sezweni. Haleluya. Verse 3. Samuel wakhuluma kuyo yonke indlu yakwa-Israyeli wathi, "Uma nibuyele kuJehova ngayo yonke inhliziyo yenu." My brother ujombile ngiyezwa nje. Okay, that is verse 1 loyo. Ujombe kakhulu. Abantu baseKiriyati Jeharimi bafika bakhuphula umphongolo kaJehova. Bawungena esendlini kaAbinadaba entabeni. Yabo indaba yami ngiyayazi. Uyayazi. Ngihlala nabazalwane ngiyabuswa barobho. Phela ngisona into berobho abantu. Boza la. Asike tendele ayitende usho noma yini abantu bavele basindiswe. Lana abazalwane la.
Faz story sakho. Ayithandeni bakampela bazana ukusho ngisho into wrong. Noma ivesi ushita ngevesi ukuthi ubani ufuna uJesu. Bavele baphakamisa bakhetha uJesu. Sekumsebenza ukubafundisa into right ke sebefika phakathi. Funda abantu basindiswa nangokubula. Yazi nabantu makunentombazane kuyimanje intombazane udokotela yasizwa ukuthi ngitshela ukuthi ngangithanda amantombazane before ngamithisa kwafika uJesu ngase ngayishiya izono ngamukela uJesu. Lo ntombazane ayishiya izono ngamukela uJesu udokotela. Ubona phela ukuthi uzokuthi ngambhede phela akusinte into ngabane ngane zo5 into abafaka ngisho phambi kwabantu. Into eyihlazo kodwa le ntombazane yavela sindiswa ngalokho ke. Kanti abathi uyisoni ngamthatha kuJesu. Athi ngoba uJesu uma izikutshele ukuthi uJesu wamukela kanjani ke sesiyaqala siyakufundisa ke. So abantu basindiswa nangenkambo nje ukuthi ngakini uyazi ukuthi uphila impilo enhle, uyintombazane enhle eyinaka eyithanda egqoka kahle, egqoka nje kahle nje, egqoka kahle nje, egqoka nje kahle nje, egqoka kahle ithanda egqoka kahle. Abantu nje bafisa uNkulunkulu wakho. Umama nje ogqoka kahle nje abe muhle ayina bathi nje sifuna lo mama uNkulunkulu ka lo mama lo. Ungashumayeli befuna uNkulunkulu wakho bese umsebenzi wakho bathatha ukuthi ubadlulisela to the master kumnikazi webandla. Hayi labafika basifuna uNkulunkulu wakho usubagodla wona usubenza bakho ngathi lo muthi umuntu umuntu bese simthatha nasimisa uJehova. Amen. Umama ngoba ngithi mama sithanda kunokusikole esisasele mama athi sababa ngoba khona into ezisaba bengasuki ngiletha nami la nginda khona bazoqedelela uzoba finish. Nami ngishayela la ngigcina khona ngagcinanga khona akusiso losamba bazalwane. Hayi into zothi mama ngoba kuyababa ke manje awuthi mama khumula ke mama namanje mama la ngigcine khona ngigcinile uqedela bakhona mama ngizokunikela kubona baqedelani bo mama ifinish incwadi kudume izulu. Uma ubasufakazi uma umfundisi ukhupho ukufakazi ngibiza mama sengiyoqedela ngicela ngiqedele lo mama ngigcinela la ngigcine khona elangiphele khona bengasaqhubeki qedela la vele siyasebenzisana esemhlabeni sonke sekhaya nami ngishaya ngifela kule ngane ngikhulekela yasemlazi engane yasemlazi yamithiswa yathi enyangeni yamithiswa enyanga ingane yamithiswa umfana kwenyanga. So emadlebeni akho uzula imoya ukukhuluma izinto ezithile yonke into kubhlungu wonke amaphathi omzembe wathi ngizokukhulekela ke mntana sathandaza sakuphephethe emadlebeni ngoba ngibona umamdumeza nami ngeze lokho akwenza nami ngeze phephethe emadlebeni ngaphephethe ukuthi la ngisuka khona kuyaphephetha nathi siyaphephetha nabona into iyaluma ngempela kuyasebenzana ngempela kuyaqaqeka nezinto ayisakhuluma emadlebeni seku right bekhale ukuyibulala ngasafuna ukuyibulala sakusele nje ukuthi nje khona la kubuhlungu yabona lapha akusagcineki sengigcinile siyothola abanye aboqhubeza emntwaneni la ngigcine khona siyangigcina khona so khona la sigcina khona bazalwane ungaphatheki kabi ukuthi khona la ugcine khona akusona isono. Hallelujah. As long as you yes baba umthembu ukuthi asiphephethe yonke indawo. Khona la singaphephethe khona sona bazalwane sona kuhle kakhulu. Hallelujah. uNkulunkulu uyasithanda nje sicela lasigcina khona amandla asuke khona emaningi. Amen. Ufunda mfethu verse 1. Abantu baseKiriyathi Jeyarim bafika bakhuphula umphongolo kaJehova bangena esendlini kaAbinadaba entabeni. Bangena endlini kaAbinadaba entabeni. Haleluya. Umphongolo wamukelwa labantu abangena umphongolo ngiyasazi isitori ngoba labashumayeli labantu baseKiriyathi niyabazi labantu baqhamuka kanjani bazi basondelene nama-Israelites niyabaza ngithi yilabantu abazi uIsrael uJoshua ehamba eqoba amazwe. Haleluya. Bezwa ukuthi uJoshua usesondele eduze kwabo. Haleluya. Sathi lesizwe lesi kungcono sisondele eduze kwabo. Haleluya. Kodwa asingafiki njengoba sinjalo. Asizenze abantu abasuka kude. Ngizwa sona bagqoka izinto endala. Bafake emashini ikhumba ezindala. Baphatha inhlama yamanzi la bezophuza into endala yonke into yabo yandala bafika kuJoshua
bathi Joshua sisuka kude kodwa siswile ngani. Amen. Uma besho njalo sisuka kude siswile ngani. Lithi basebethi sicela ukuthi nina nani senze isivumelwano. Haleluya. Thina siba abantu benu nani babantu bethu sibe ne relationship. Haleluya. Kusho kwavunyelwana bona bethi ngempela abantu abasuka kude. As time goes by bathola ama-edu labantu baqamba amanga. Haleluya. Abasuki kude basuka khona eduze. Kodwa labantu baba ne-wisdom baba nokuhlakanipha ukuthi kuze singafi. Haleluya. Asenza abantu abasuka kude futhi sibe kubo. Ithi Joshua wababiza watalala angeke simbulale ngenxa ye-treat noma ngenxa ye-agreement esenze nani. Kodwa into engcono nina nizobe igqila zethu. Uma sihamba sempilo noma sizosikhelela amanzi nizoseva nibe yigqila zethu. Baba yigqila zabo for years. Kodwa ngiyangizwa zona sisezothandaza. Haleluya. Labantu ababa nobody babe yigqila for iminyaka. Kodwa yibo abamkela umphongolo bobeka kwapho. Noma ayijoye engekho umuntu oqualifya ngenxa yezona ababezenza ngalezo ikhathi. Kodwa laba babonakala bequalified ukuthi bangakwazi ukuhlala nomphongolo kaJehova. Ungababulali. And umphongolo ungababulali. Kwaqualify igqila.